76 izidinguzela kakhulu inkosi 76 izidinguzela kakhulu kwakuyinhlangano yeintombi inkosi inhlangano yeintombi yayiyenzele kwaBhekuzulu niyayazi inhlangano yeintombi yebo yayiyenzele lapha inhlangano yeintombi inkosi isuke eshowa yayokwenza inhlangano yeintombi kwaBhekuzulu bangithatha ke laba siya kwaBhekuzulu lapha masifika lapha kwaBhekuzulu inkosi engasaziwa inkosi yaqala inkosi ukuphuma endlini ngalelo langa mhla kufike mina umfundisi umtshali nongubane umsekhona ngomphathisi wasesigolo inese umvangeli ngabe umsekhona uzoba umfundisi uThelesi usomfundisi manje inkosi engasaziyo ngasabona yayiphumela yona endlini inkosi uba yasibona sifika ngemonto idokotela la libuka ekamu la ebona imoto ima lapha ekamu yasithumela intombazana ukuthi ayiyo ukuthi le moto ima lapha ekamu awuyona le mfana kaCebekhulu sesibona intombazana esiyaquqa thunya inkosi yazobuza ukuthi le moto ema lapha kuyona le mfana kaCebekhulu base ngiyafuna iyo intombazana yaphindile iyafika lapha yanifika iyona imoto yomfana kaCebekhulu yakubuya futhi intombazana ithi inkosi umfana kaCebekhulu akeze kuyona nalaba ahamba nabo sasuka lapha umthetho umfundisi wayezaba nje sasibingelela umfundisi wakhona lapha yana lokhuzaneni balapha nje sasibingelele kwaBhekuzulu balapha nje sasibingelele singakhuluma singakabuzi ukuthi inkosi enjani yasonja sasinkosi iyaphuma inkosi la sesihleli nje la sesiguqile la sesihleli evulande inyanga endlini yayo iyaphuma ingehambela iphethe itafulana eliyindingilizana elithe itafulana lezenthathu phethe lona ngesandla libeka la phambi kwakhe imile la enyanga evulande wayesesoma ungubane umvangeli usengene umvangeli ekumphatheli sizwa ngaleso sikhathi wayesengena endlini esithatha isihlalo senkosi sisibeka lapha imikhona siyasihlala esisibengelela asisiyavuka isibuza impilo waphendula umfundisi umtshali wathi siyaphila ongekho ukuphila ngoba inkosi asisakwazi ukuyibona ithi inkosi lento engiphethe ayivumba ngikhuluma sengathi ngingathula ngakhuluma uthi kumfundisi thunyiwe ibandla laseGoli uba sizobona inkosi ngoba thina amabandla sikhathazekile ngokungasayiboni inkosi ithi inkosi impendulo ibuyisa lapho awu fundisi yabona ibandla laseGoli ubanithumela uba nizombona lento engiphethe engathi ngathula nje ngakhuluma lokuke nje abantu ngakhuluma lento engiphethe ayivumba ngikhuluma sathi ngathula ngiyabonga ebandleni laseGoli ibandla laseGoli inkosi ibusisi ibandla laseGoli inkosi ikhulisa ngiyaqala ukubona abantu bethunywe yibandla bethi bazokungibona abantu abezi kimi ukuzobuza nje nokuthi njani yabo bandeni laseGoli
wena mfana kaCebekhulu uyaphila ekuphakameni Nkosi yamakhosi uyaphila baba omncane kumbona Nkosi yamakhosi ngeke umbone umbone engayizivela khaya yabo ngikumbona baba omncane ngizokuthuma kubaba omncane uma kuvala inhlangano la siyahamba siphindele eshop baba omncane uyosithola eshop ubaba omncane sasuka naye la akungazikhona umuntu sezayo lapha emhlabeni lo msebenzi esiwenzayo sawunikwe ezulwini ubaba omncane njengoba bemkhiphile nje lapha ekuphakameni abahlala khona ekuphakameni banecala amakhosikazi yenu madoda sekuphakameni anecala ngokukhipha ubaba omncane ekuphakameni ubaba omncane wakhishwa amakhosikazi ekuphakameni inyanga yezulu ngangikhona lapha ekuphakameni kuba inkosi inyanga yezulu ikhishwa ngamakhosikazi lo nkosikazi ophengi kwami la ngathatha ukhiye ngavaka iminyango ngaphandle ngivalela phakathi edolobheni ngilalela engikuzwa kushiwo kuthiwa munye umuntu kulaba bantu ababili ilanga nenyanga kuhlukene nje iziqu kodwa munye umuntu kubona bobabili ngandalela nje lokho ukusho njalo ukuthi munye umuntu kulabo bantu ababili akekho ongomunye umuntu laba bantu bobabili ngandalela lezo khuluma ekhuluma ngabasi sawukhena ngedokotela lapha inkosikazi eyayihola amakhosikazi iyokhipha inyanga yezulu lapha ekuphakameni yahamba kabuhlungu bese emhlabeni kambe mina ngambadoko ngitsezinga yahamba kabuhlungu leyo nkosikazi emhlabeni yathi mayi ingene emgwaqweni lapha ndiphuma edolobheni layo ingene emgwaqweni la lo dabule ekhaya lapha ekuphakameni kambe kuphela itheni inyanga yezulu bonke abangikhiphe ekuphakameni abeze bazocela into ethelele lo nkosikazi akasangayi kwecela ngisho inkosi inyanga yezulu isikhona emzini wasekuphakameni ingene ecathulweni zelanga azange ayihluphe ngokucela into ethelele ukuthi nahola amakhosikazi ngokukhipha emzini wasekuphakameni ayikhiphelani inkosi ekuphakameni bethi inkosi idumuzela nje ibulawa inyanga yezulu basho njalo bethi idumuzela nje inkosi ilanga idumuzeliswa inyanga yezulu futhi basengene nalomoya wokuhlola khona esevele nenyanga kwenzeka lokho mntanami nje inkosi inyanga yezulu ikhishwa ngamakhosikazi uyabuka ngoba ngane ukuqopha iminyango lapha ivalela unkosikazi ngayoma ngemva kokubheka izulu la nabuka ngaphesheya lapha esangweni uyabonakala-ke endlini yenyanga yezulu inyanga yezulu nathi esiflat ngasemgaqweni isikhona ihleli lapha inyanga yezulu ihleli esitulweni ibhala u4 ifunda iphela amakhosikazi awela lapha emgwaqweni nje awela ashona kuyo inyanga yezulu ngiyabuka nje ngime emva kokubheka izulu uyaphenduka le nkosikazi ehola amakhosikazi mase esengale komgwaqo amakhosikazi uthi engibona ngimi la ngemva kokubheka izulu uthi uphi unkosikazi wakho wena ngithi mina ngimazi eThekwini ngisho ngimvalele why English
yegeje bafika enyangeni yezulu ihleli lapha eVlandi endlini yakhe hamba phakathi azange thoba umuntu wasezulu bavele wasuka ehlaleni nje wathatha isihlalo lesakhe sahleli kusona lapha emnyango wangena nasendlini waphuma lapho esegqoke into ebhantshi yakhe esefake nesigqoko sakhe ekhanda ngendlela engakubona kwenzeka lapha inkosikazi le eyayiwena ehola amakhosikazi kwathi la ebekunyawo phansi emhlabathini lapha ubaba yaqhawula lapha kade enyathela khona negeje hlabathi yayibuthela endishini yathi lonke amakhosikazi agawule lapho ugawule khona yona hlabathi ayifake endishini wazi waphuma umuntu wasezulwini esangweni matsheni esangweni waphuma wedlula ezindlini lezi ezikhona lapho wakhuphuka wagudla isigqoko sikagesi lapho wawushona nesigcawu esingaphezulu lapho wagudla indlu le eyesitini esibomvu wawela umgwaqo wawelela emhubheni lo ophuma uhamba ngaphansi komgaqo yebo owelela kwafuka wabelela emsilingeni lapho wayema lapho wababuka bezintamba amakhosikazi wema emsilingeni lapho wabelela emsilingeni awela amakhosikazi azaphela eza lapha emi ngakhona wathi mayesewele laphela amakhosikazi ucingo lwalele phansi lapho kucingisa ngayizivela shona ngayizivela lesikhathi ehamba lapha nyathela khona agawula amakhosikazi inhlabathi efake indishini agawula amakhosikazi inhlabathi efake indishini ngoba njalo wazodlula endlini yamakhosi oshaya endalindodla khona isiguqo sikababamkhulu esinomsisi ngale endalindodla fike wangena kusona leso siguqo baba ufike wema lapho babele esihlahleni wabuka amakhosikazi ezodlula endlini yamakhosi la aza aphela uqhamuka ngendlu yamakhosi ukuphuma lapho leso siguqo leso kumele emgwaqweni kumgwaqo lo oshona kwaphili fika lapho wathi uma lapho wabuka amakhosikazi eza wasuka lapho wangena imigwaqo wangena waya emgwaqweni lo okhuphukayo oshona enhla ufike bayema lapho ophenduka wabuka amakhosikazi ethola inhlabathi emakhanda emini wema wabuka amakhosikazi eza ethola inhlabathi le nkosikazi le oyiyona ayihola amakhosikazi yayithula indishe ekhanda ithatha inhlabathi yayidipha ngale umgwaqo lo oshona kwaphili inhlabathi yelidiphelele ekade beyikha lapha kade hamba khona inhlabathi wathi usuka lapho into yasezulwini sebeqedile ulokhunga ukuchitha lenhlabathi isithi lenkosikazi ehola amakhosikazi asambeni siye emfuleni eJudiya siyogeza hamba emfuleni eJudiya bayogeza waphenduka lapho emgwaqweni into yasezulwini waya kule nhlabathi echithiwe la ufike wemaphezu kwayo nimiphi-ke manje mina lapho nginomgwaqweni la ngiyambuka uphenduka lapha eya lapha nje kule nhlabathi ngiyambuka wema la wathi izandla ubuke ekuphakameni isiphatho Yesu lapho waye ngomgwaqo ngayizivela amanya shoni ngayizivela kwaze kufika kimi nje ukuthi angihambe ngiyofaka upetrol emtshebheni umuntu wathi lapha nje esitolo lesi siphezulu lapha kwaKasimbe kumgwaqano wehlawu lapho ongenela emgwaqweni lwetiyela ngimfica lapho ba inyangayezulu ngamisa imoto wathi umiselani imoto ngathi mina ngimisela ubaba ngithatha ubaba ngiyombeka ekhaya
bazokhipha ngathi mina baba kulungile ngabe ngiphiphela leli cala ngempela ngihambe ekhaya ngazizwa vuwe kanti bangibonile abantu khona mala ngathi buya lapho ngicala nje imoto la emnyango phambi kwendlu kaZulu afika inhlanhla sini lapho nizagile simi nezagile inhlanhla yasi kubonile wena kuthi kusetshenzwa wena ukwenza ukuphambene nokusebenza kusetshenzwa ngasho nje kanti kusetshenzwa awubonanga amakhosikazi emqhubu babo omncane la ngiyaya ngihlangene nabo mina ngiyakwazi ngakuzela lapha ekuphakameni ongazi ukuthi wezelana ekuphakameni uyokwenza okwenziwa yila amakhosikazi ngisho ngafaka umuntu uphemu ngishona dokotela akekho watshela omunye kulabo engihamba nabo ukuthi kufuneka sihlakazeke kungathi kulenhlanhla engayifike isimo isichongololo lapho kufaka khona imoto kwathi kwangihlakahlaka akekho watshela umuntu kwangihlakahlaka kwakhe ngisho lawo muzi Uthi awukazi uzubahlukanise bona labantu bobabili kwakuwumuntu oyedwa wena hayi angani ilathi phongo babamkhulu wathi oyohlukanisa labo kuyobakazalanga indoda nomfazi liphuma kubabamkhulu oyohlukanisa laba kuyobakazalanga indoda nomfazi ngingaqhamuka kanjani lehlukana izele indoda nomfazi inkosi iNyangayezulu ikhothama nje inkosi ikhothama nje inkosi iyayidinga ukubonana naye iNyangayezulu eshowe mina ngisuka lapha kwaBab'Cebekhulu ngize ekuphakameni ngiphethe incwadi eziwu2 hayibo ngiphethe incwadi eziwu2 zayelinda ngiphethe incwadi yangena endlini inkosi yasukuma esihlalweni yangena endlini yaphuma isiphuma iphethe envelope eziwu3 namaphepha awu3 kule ncwadi le yokuqala yayibhala bale envelope yayibeka eceleni lezi ezimbili incwadi yayibhala yayisithi lezi incwadi ziyelinda angazi ukuthi ngizophathisa bani kodwa umuntu engikhumbula kathi uyelinda okhona waselinda ngikosazana ngifuna ibandla leselinda likhuluma indaba kaThelezi umshumayeli uThelezi okhishwe ibandla leselinda angathi limkhiphelani ibandla leselinda uThelezi ngoba thina sisebenza ngaye noma kuphi lapho siyoba khona sisebenza ngaye uThelezi ngoba sisebenza ngaye namanje masifike emzini waselinda bese likhuluma indaba kaSibiya uSibiya ungumsebenzi omkhulu kaShembe azibonakalisa ngawo uShembe efika emzini waselinda ngiphethe incwadi-ke mina ephuma kwaBab'Cebekhulu ngayidlulisa leyo ncwadi ngayisa enkosini iNyangayezulu yafike yayimukela incwadi iNyangayezulu incwadi iphuma ukuthi ngiphuma enkosini kwaBab'Cebekhulu awu uphuma kwaBab'Cebekhulu wena baba uphuma kwaBab'Cebekhulu ngiyibonile inkosi ngiyibonile injani cha ngiyibonile yona iphathekile kodwa besina ngikhuluma ngayo impela thatha le ncwadi yenu uyayivula uyayifunda ufake isandla phakathi envelopeni kuphuma 60 rand ngami ubonile inkosi ufaka lo 60 rand uma 60 rand uthi yobheka uphethe incwadi inemali phakathi ubonile inkosi ifa uma ngekhaya uthi inkosi la kule ncwadi ibhala ukuthi ngifuna ngibonane naye eshowe
ngifuna ngibonane naye eShowe ithi inkosi izosuka ngolwesibili eShowe kule ncwadi funa ngifike mina eShowe ngalo lwesibili kwakuyisonto ngalelo mhla mina ngavuka ngomsombuluko mina ngawunika inkosi iNyangayezulu incwadi ngavuka ngomsombuluko ngawunika inkosi iNyangayezulu incwadi engangifike nayo ngiphuma kwaBheliswa ngolwesibili iNyangayezulu ngimila eFland nenkosana uNkanyezi umele yena ukuthola imoto ezikhuphukayo eziyenqa ezivele uthi ufuna ukubonana nenkosi iNyangayezulu engazivele ngithi ke mina yapha ngolesibili ngithi ke mina kuyena kade ngikuyona inkosi mina izoba ngihambisa incwadi sakhuluma lokho nje nansi iNyangayezulu yehle emotweni khona umuntu lapho wayena nemlenze enomlenze wodwa kuthiwa uBhe lewala ngasenqezweni makhelwane wayo yehla kuye inkosi uBhe Nyangayezulu yehla lapho eyibona nonkosana yahamba sesho khona amafutha emotweni nepetrol uthi inkosana awukho upetrol amafutha ngathi ngiyakhona kodwa benganele uthi hamba faka amafutha emotweni ipetrol lapha kwaJini jayi manje siyahamba manje yabo papa nile esho inkosi isesho sesiyobona ngakhona esho usho ukhishiwe yomuntu wasezulwini bamkhiphile ekuphakameni uthi yakwa eShowe nje ukhishiwe ekuphakameni uhamba ngayiphi imoto manje wayena yakhe iNyangayezulu yayina imoto yakho isitawuthi esazive angazi ukuthi jela daweni uzwe kanjani ukuthi bengiphethe incwadi kade ngiyihambisile leyo ncwadi enkosini iNyangayezulu izolo angathi ujela daweni wezwa kanjani yamuzi ujela daweni sihamba nazo kusuma izumzonke wasephakameni ehlali sote ngamandla sote ngamandla iloli nathi lakhe limile la eBedford imile lapha iyelayishitha ngelamanzi lemva lamanzi abantu bakhamasa masinyane ufuna ukuthira ithanga libele phansi uyahamba nehlalisoti abantu bakhamasa bathatha ithanga libele phansi lasuthi yahamba ucele nembazo siyesho hlalisoti ngokuthi izwa lelo ukuthi siyesho ngihla kumtha yesi kontathu ngaphakathi emadokotela phela enhlasoti engelelo lini ngalo lelanga iNyangayezulu naye ehamba ngalo ngalo lelanga iNyangayezulu ehamba ngalo ngalo lelanga iNyangayezulu ehamba ngalo engelelo lini enhlasoti wayebuya unkosana lapha kwaJina kade ufaka upetrol iNyangayezulu singaphakathi ke endlini yakhe uma lapho iNyangayezulu umphulukasi yayiphethe engene emotweni bayedlula le kajela daweni imoto imile la eKapa kamleleli isikole manje imile lapho iloli kajela daweni intasuthi phakathi lapho eKapa seyibuthise khona ujela daweni intasuthi khuluma nayo iNyangayezulu yeshu kumela kujala daweni naye genelo linda intasuthi genelo linda Chakani lo i-Bedford nesitawoti manje umoya uyesho uyangiphela umoya
ukuthi badukelana kanjani endleleni kangasi ngoba uJelodani ufike eqala yena esho How? inyanga yezulu yafika mva esefikile uJelodani esho Ngoba isitawuti kufanele ngayisona lesigijima ngaphezulu kwe-Bedford sesifika mva sokufika iloli le esho Ayinikathi sisekathini lele sethuzane komzwe wenkosi lapha nesho igawule ihlahla iphundla ihlahla lezi eqoni ihlahla entshaliwe lapho zogamthilile ethuzane komzwe wenkosi Nansi imoto yenyanga yezulu ingena iza ejaridini lenkosi iLanga ihamba nonkosana inkanyezi Shangwe shayela unkosana inyanga yezulu athi jela tawo hey tatsuti ngazira mondo hawu ngekho noba khona nami tatsuti ayi qonda kuyo le moto istawu ikakhe moto Angidala ngisho imoto yenu ukubonana nenkosi yoba imbizile kuba kapistawu abona umlungu lo makelwana wejalidi lenkosi iLanga ukuthi khona kwenzakala kule moto emali kanti umlungu uyiphoyisa aphuma umuntu usephethe isibhamu yini kwenzakala awu sokumsindo kanti umlungu koza uphakamisa isandla nje ngilahla phansi ngenhlamba kwenzakala yini kwenze njani ukukhuluma nenyanga yezulu ke Yeah, better today. Esho. Oh. Esho phakathi khona umuzi wenkosi. Awunamuzi edolobheni. Phakathi edolobheni. Oh. Khona umuzi wenkosi ngomgwaqo lo obheka enkandla. Nasi sibhedlela nomuzi wenkosi nawo. Awu. Nasi isibhedlela la, nathi le police station lapha nje, nanku umuzi wenkosi ke. Kusala. Kunehlahla zogamthini lapho. Ikhona la ngehlahla logamthini. Oh. Ubonana ke nenkosi inyanga yezulu nenkosi iLanga kwabe kusaba khona ngoba lo mlungu lo wathatha inyanga yezulu ephosa ngaphakathi ejalidini kwakhe ozo kwenza lapha ngenhlamvu phansi bese khuluma no-over kumlungu wayephoyisa lo mlungu leli khuluma no-over futhi mangaphoyisa lapho kwenzakala athi futhi ngaphoyisa afike ngaphoyisa Ihlala sothi zivive ngocela yami. Oh. Umlungu lo iphoyisa lo mlungu. Ngeke ngisakuvumela. Ngawuthi umfowenu lola ngeke ngisakuvumela ukubona mina. Sisimo sasibona sinjani. Bese ebisa ababe khona ngaphakathi umfundisi uMadlala wayekhona uyena ohamba nenkosi iLanga. Ngathi nobani futhi omunye wayekhona lapha uyena owayesazi ka Solomon wayekhona Solomon wayesazi ukukhuluma isilungu okhuluma noSolomon umlungu iphoyisa lelo ubaba wabunga wakhuba uze kuba uzombona ba laba sibazuthibezane ke athi ngiduma esamvumelo baba khona bona mfowabo ngoba kasibona simo nawe sisenjani ukuthi inkosi yayizawuthini kwinyanga yezulu basi akekho wasi ukuthi yayizawuthini inkosi kwinyanga yezulu akekho wasi kodwa ongibekayo nje engikwaziyo kuncane ongaka imbizile inkosi ikhona esho ngemva kwalesi sidumbu isikathi lastaweni imbizile inkosi yathumela iseshowe khona eshowe ukuthi akufike ubizwe lapha kubizwe kuyona eshowe hayi eshowe lapha ngingazi ukuthi inkosi ifunele ukwenza ngiyafika lapha eshowe emva kwalesi sidumbu esenzekile ithi ngikuthuma kuyihlo ubaba konzalayo
khetha nanto lapha phezulu kwefensi la Oh. kuba angiyele ngonyameni ngifuna ukubonana nengonyama la esho uyihlo ayize naye ngonyama afike nayo lapho esho ngafika noma yini ngizohlala ngibalinde ngoba ngihamba ngemoto yanginika amaplante amashumi ayisithupha inkosi ngashona ekhaya ngifika lapha ekhaya ngenhlahla ubaba ngamfice khona ekhaya engayile kwakhetha umthandana thuliwe inkosi ithi wasanengonyama esho baba ngawethuka baba uyibonile inkosi ngiyibonile inkosi ngibonile isendlini yawo lapho uthi cambalele kodwa ngikhulumile nayo iyona engithumile ukuthi angize kuyo ize ufike ngonyama baba wazange phethe isikhathi wavela asanga sangena imoto wasafika kwakhetha umthandana masifika lapho kwakhetha umthandayo kwasengathi kukhona okuyikhulekile ngonyama siyayifika ingonyama lokhu yehlaya inyuka nje egcekeni kwakhetha umthandayo iye emotweni ibuyisuke emotweni iphindele esigodlweni iye emotweni ibuyisuke emotweni iphindele esigodlweni uma isibona le moto esigodlweni la siyime imoto sokwehla ubaba namuntu ngoba yayingangazi mina ngonyama nomuntu oshayela le moto khuleke ubaba asikhuleke le waye Cebekhulu lo hamba naye uba athi ubaba umfana wami omdala unendoda la and let's do just wait us to the soul. Uthini Cebekhulu athi baba uthunyiwe lo mfana uthi uthunywe inkosi ithi ifuna ukubonana nengonyama esho ingonyama ithi mkhulu yela umkhulu usesho mfana kaCebekhulu silo usesho ngoba dumuzela nje unjani umkhulu uhamba na Cebekhulu asingene emotweni hamba wena mfana kaCebekhulu hamba ekhaya ubaba wakho uyomthole uyofika ekhaya ungahambe ekhaya engakafiki ekhaya ngene emotweni nobaba ingonyama hamba mina sengibalandela ngemva kusuka kwakhetha umthandana sahlukana lapha umgwaqo usubheke ekhaya naye ingonyama sibheke khona ukuthi ingonyama yazwa ukukhuluma kokuphuma inkosini iLanga kodwa kwathi ngo-2 ebusuku wafika ubaba ulethe iyona ingonyama ukuze ngazi kancane ukuthi kukhona ukukhuluma ingonyama ekuthulile enkosini iLanga ngaze ngayo ingonyama iseyifika la ekuphakameni emveni kokuba sibuya entabeni yaseNhlangakazi kanti inkosi iNyangayezulu ihambise umhlangano entabeni yaseNhlangakazi ngoba inhlangano yaseNhlangakazi yahanjiswa emva kwenkosi iLanga yahanjiswa iNyangayezulu inhlangakazi ithi ngonyama mayifika lapha ekuphakameni ithi ngizobona ukuthi kuyikho nilokhu engikwaziyo lapha ekuphakameni ithi-ke ngoba sengibonile ukuthi kuyikho ziphatheni kahle-ke manazana ningenzi okuzawuphambana noNkulunkulu lokhu engikubonayo ngibona engikwaziyo engakuzwa ukukhulunywa ngumkhulu ingonyama yayithi umkhulu enkosini iLanga engisho lokho ukuthi abantu
abantu basekuphakameni nabantu nje abangabagcotshwa nababekhona ngesikhathi senkosi iLanga nangesikhathi senkosi iNyangayezulu awukhumbula inkosi iNyangayezulu ingena ezicathulweni zeLanga ibuya entabeni yaseNhlangakazi iyafunda incwadi ethi mele theke ngifasile uthe ukhona kanti kawukho ithi siseko sasezulwini siyahudlu sithi hush phuma amakhoba asala mabe aphuma amakhoba asala mabele khona lapho inangixoshane nephakameni kulo mnyama nangixoshane nephakameni senenjani manje senthi baba kwasho noma ubani kwashwabana umzeli uthi lo muntu kade sinaye enhlangakazi usekhuluma lokhulu manje asijike usekhuluma lokhu ulimi manje kade sinaye enhlangakazi lolu limi alikhuluma akazange alikhuluma sisentabeni yasenhlangakazi mina ke ngisenhlangakazi iNyangayezulu ikhona entabeni yasenhlangakazi ngathi enhlizweni yami ufezekile engikwazi engikuzwa ngibenguzwa kusho inkosi ngoba nangu wasezulwini umi phambi kwethu inkosi iNyangayezulu ingena entabeni yasenhlangakazi yangena ngolunye uhlobo ongake ungulazi uhlobo njani yangena imvunulo yebheshu ingena entabeni yasenhlangakazi inkosi iNyangayezulu yangena imvunulo izihlahla imvunulo yebheshu ihlabelele eyavula ngaso lapha entabeni iNyangayezulu ivula inhlangano entabeni yavula ngesihlabelelo esithi besethesiwe thina inkosi hlangana uqala yavula ngesihlabelelo esithi besethesiwe thina inkosi ijob emphefumulweni savuma salithwala singeze salethuka yakhuluma ke ethi njengoba size lapha ngentabeni sizokhonza uNkulunkulu ethi iNyangayezulu sikhona lapha entabeni amaNazaretha awazi ukuthi naye lapha entabeni akuphi azokwenzani kusho iNyangayezulu ithi mina njengoba ngilapha entabeni nje ngizolindela engizokutshelwa ukuthi kufanele ngithini ngenzeni akukho lutho engizokutshintsha ngezokunye kunalokho enani enikwaziyo inkosi iNyangayezulu lokho enikwaziyo ngizokwenza khona yahamba-ke inhlangano kwafika iy'nsuku zokuphela kwenhlangano entabeni yasenhlangakazi iyabuya lapha ekuphakameni isho lokhu ebebishilo futhi ivula inkonzo izophuma ihambe entabeni ithi umphetho wembenge uphethe amabele nembenge
siya udludle isifo sasizulu sithi udlu aphuma amakhoba asala amabele Ejwela ngithi baba manje yini senengazi ukuthi ngubaba nangixoxa nephakani lelo cala ngazi ukuthi siyohlawula ngani lokuxosha uNkulunkulu phakani angazi ukuthi ubani ongahlala phansi ayibukisise lento ngoba esikhathini sanamhlanje sifanele ukuyibhekisisa lento ukuthi yayisuswa njengoba nike nasho nje bafowethu ukuthi kunabantu ababehamba ubethele ngempela bakhona abantu ababehamba ubethele